Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na piniatang ko na piagilamuan ko, so maap mamanao salam kalilitan ka piaginawa banyo din naman bagian sa dunia sampai sa lungan na amaw. Nagia kemasyan niyo apabila sa mga buni-buni mga penggulalan sa heroin na gagaw na pananad. Dia so kalalaman niyo ingaranian sa ingadarana. Ada salakaw kumang udalilintikan dato manilintiling. Ada topat tidak lepak amakapito milikin na di kedasa kasad. Nagi kun mambu arena-arena na siya kena ay pengormata ay pelilalilang sang kaya bubayakan. Igilatan to beto na si iba ipagalamatan na apotri Roswalid. Na kataya bubayakan na tetangkay nga sa sudi piakan duda karkabus. Wassalamualaikum warahmatullahi Surau tanah gegung pitehi panas senang kabuku angin nanai layo aun begenai nata-nata pede degendeyan ini toh bukan pasang irigi yuna munggul ada laga nama setagi surau tabu lapi eko kai rata senadaru apa pengal kekilangan salsa pikir ino kau na bebanyakan aku teri
sawalai kebai pagelamatan na obekan toto uruge na palilei moga inona pa takai taya sililinti apa andi de tanggering rumah nana berminta namai apa namai naga kai sayang ko suara ko no kau na bulawang kau unaray no na kosiulan sa dirong ka pumbulungan adi ibu manangge kamaga buku melay sanamay ge nakumoyakan saka pendi dewa kurut dia kan ibu lo sampai dengan salam merekasan sampai kemayo bekaran